namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chianelo. Oh, namuntlha of course hi ta khilela hi hosi ngoma is the post Tower loyi nga ta hi khe hi n'wi linka na Benny Mayengani the president ya ivi then amakumu hi ta hi khe hi tlhelela ka mhaka leya ya Makhadzi loyi nga ta hi khe hi n'wi linka na Benny Mayengani the president again. So yeah, previously mi nga ma hleketa vhele hosi ngoma is the post yi fika endla a live video ya laha in overall khala ku twa ku vanhu va la album rini vona mhaka leyiwa ya la in overall ku hi video leyi endleni vanhu vo tala of course va kha va kombisa ku either September or October and stuff like that. Of course some still va ha kombisa ku hava lava album hi December and stuff like that. Kasi of course ra ti 1 ta July hi khe hi sungula n'hweti ya July hi yo sungula n'hweti ni fike ni nghena ka page ra hosi ngoma is the post as you can see loko ni fika ni scroll fana kuma ku hayi se yi suke kusuka guys. Ku on ku busy ya fika vekela hizi image Mr Post as you can see kwalano. Okay, yeah, even then he wrote breaking news, album loading October 2025, even then atlhavekela na ti hot as you can see kwalano. And then yeah, his image. Okay, lerin'wana voko it's more like eva a khome something ne ku xi holda ku xi nga yi kun'wana even then leri nga le henhla leri kombisa ku it's more like loko a khome ximoko ne so swi loko hosi ngovela yi kombisa ku la i khome munhu wo karhi loyi a n'wi baku hi ximoko le henhla le. As you can see swa vulavula ximoko le henhla it's more like i khome ximoko le henhla then halawa u ba a khomile halawa and stuff like that. So in other words swa ku hosi ngoma is the post swi clear target leyi nga kona la the target of Benny Mayengani. It's very clear ku challenge wa Benny Mayengani ku ya boha yena ya fakiwa bambara so swi tikomba na ku Benny Mayengani ta kha humesa kwala I think kwala September ni ya ta kha ku hi sweswi wa very swi nga kombisa swona ku ta humesa September or late kwala or early October because loko ni languta mahlaselo yi hume hi October when I try to check mahlaselo laniwani vona yi hume hi 3 October and then the other one liya ya vana va nhova let's check his phone ku a yi humerini leyi and then leyi a yi hume hi October na yona leyi October almost September kwala and stuff like that. So swi loko ya swi tikomba na ku a nga humesa kwala ka September sweswi nga swi vurisa swona meaning a ta din'wi yimerini Mr Post ta din'wi yimerini without fear or favor hi ku tsakela ka mina sweswi wa kahle a fike ku wina hosi ngoma Mr Post sweswo ni twisa ku swi ta endla ku va ku na competition like ku nga lolo his like if ka wina Mr Post if ka create a very strong project a kota ku a hlula because Benny Mayengani loko uza hlula ka nharhu swi ndla ku swi nga ha tsakisi mi swona leswi nga humelela ka DJ Gift na Hlavu like mi kuma ku swi heta swi nga ha tsakisa so Mr Post a hlula create a strong project i motivation ya mina le Mr Post tirhani matimba yeah koko ani vhele a hi na matimba ya swona but ya na vona munhu swi nga tsakisa loko mu zama ku va mi solve because munhu loyi ku nga khala mi kha mi tirhisana na swi tirha kahle so like a ni voni ku nga va a problem if you can try that unless if maybe ku na another vocalist loyi a nga ta va better than no monde I guess but yeah swi ta kha swi vonaka so a strong project ya laveka na production is very important yeah yi va yi ri kahle and stuff like that yeah ni vona ku ri mhaka kahle swinene me so very swin'wana na ha swi tiva hosi ngoma Mr Post mi nga ma hleketa creatini ku a nga hala ku ta hi swa ti-beef la ku beefana hi a ri yexe based on my perspective I think like if a beefa because Benny Mayengani kombise ku ti-violence yena so I think a nga beefa hambi ku ri one song then letin'wana a nga ti bera ta yena but beef ya laveka la because Benny Mayengani i ya ku beefeni a hi xihundla sweswo swi leswi swi nga clear ku i ya ku beefeni so yeah hambi u faka one beef song it's not a problem then letin'wana ti nga va normal if that's what they want yeah and stuff like that ma yona mhaka leyiwa
Yeah, even then very key tlhela ka mhaka leya Makhadzi na Benny Mayengani ne. So previously very a hi report-ini mhaka leyi mi nga ma ehleketa, mara mhaka leyi a hi helela laha Makhadzi i tlha a vuya kambe a ni tivi ku kona ti-complications or kanjhani. What's happening here? Yeah, another live hi ngo pfula hi twa ku i fika ku yini ka this live Makhadzi la. Don't know what's happening. Guys, ngomla ko mini vulavulana na president ka. Kamba ko mdira president Makhadzi u ina ngoma yin'wana yi bango. Kula ko mtamta hoxa vese. Mi ba vese. Ngoma liya loko yi kuma vese ya n'wina se yi helerile. Se yi helerile. Mi mdira president Benny Mayengani. President Benny Mayengani wa vulavula. Yileso. Muranga phanda. Niya ba na muranga phanda ku ri ku na ngoma yin'wana ya ka album ya mina lewani lava ku ri a nghenisa bese. A ni nga yi tlangi ngoma ya kona mara mi ta yi loko yi huma yi lava president Benny Mayengani muranga phanda I solve so mi swi hlamarisanyana ku what's happening ku why Makhadzi a ngo repeta again ku maybe ku va na ti-complications or what. So the big fans ta Benny Mayengani mi fike mi fikisa hungu leswi ni kombela ku a ri fikangi wa ngo tlhaviya hi n'wana live la or maybe yo ka yi nga ri ku xele murhangaphandha. a ni tivi ku very va na history yo karhi na Makhadzi a la ku discussa swona na very bad. Hopefully swi nga hi ku tsakela ka mina hopefully yi nga nghena lana. Yeah. I don't really need a lot of features on the album. I just need Benny Mayengani to put the verse on that song. And also I want Hit Boss to reproduce this other song that I did. As I've heard, this way look love can go Benny Mayengani as you've heard. Look, comes as I love the features that go Damian all over like Benny Mayengani with the boss and stuff like that. So let's show full of the river figure like the big fans that are figures. But I assume after we live with Julian, Vangavar fix no good look in manje. So let's look around get subscribe and subscribe. And I am Johnny. Epokile. E kombela straight very straight was 100. Pap. Manitwana. Mere mkombela ini. Straight was 100 pap. Kubaku mere milatu white papa ta 100. Straight was 100 pap. Anim to see. Melava 100 what wife to papa or wife to papa yini? No. I kombela tiphisi tinharhu na vuswa bya extra. Ivi mitsemi ta tiphisi tinharhu na vuswa bya extra. Oh, okay. The straight was 100 pap. Oh. Meltwisisini. Yeah, anim to. Ivi mini ndlela na okay, it's fine. Mila ku heta mali ya mina. Ngo mi swi twisisini kahle leswi loni vulavula ni swi twisisini. A swi lavi swona sweswo. Mi swi ku street was 100 ku hava. Hayi ve ri xikona i mhaka ku a va nga swi twisi ku ni ri yini. A va nga ni twi kahle ku a ni rhasa swi va vavisa tindleve. Mara vuyi va swi twisisa ku ri okay. Hi swona.